Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat, nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabalimanan na parang iti pannakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayna. Adto'y ti pakasaritaan ngayon kampinalwan. Ti Ugsa kani Chairman Gusting. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Adak manan iti porsyon na sa dino kat agpalyaman ti panunutin. Awan manan may surat kong istorya. Ay, ito hindi sana mapupukaw kanya. Sagat irananam at nurugya akong tiyagsurat. Angam, mayat mo't ket di. Tayo ti pan nakairidip ko, adan tumuten agrusing abin ini idea. Nga isumat ti surate ko no makariingak. What a life ti manurat ako nada. Kastoy ti biyag ti manurat. Ore nga ta itugtug mo ti ulo mi ti adigi no awan sumrak iti panunot nga idea. Awal lata. Oops! Poko-poko tuglap. Tada stranger. Sino nga ta? Doming! Nalpas ka. Aldaman manaktakan. Ay, Siriring ka? uwan tatang. Mabit lang. Umayon. Good. Ay, na kayo, Mike. Ay, sobra kayo, ah. Okay. Umay kayo. Mabit lang. Tagtimpla kiti kape. Agkape tayo. Ramanan niyo. Tamang ano na tamnay. Basit lang tinkabil kong asukar. Agyamanak. Anday tati sugar tatang ni. Ay, husto kanyak na ituyin. Sa anak unay nga gas asukar. Ayala, pasensya kayo. Saan na nakaluto ni Rosa iti pancake. Nasapa ngamin na rin mo. Tadaawag na dyan, no tears. Ay, woy. Nasapa mat ngay mawag ka nanang mo. Sana nakagidan. Uwan tatang. At doon sa mapandaala na bangkay iji ospital, may masayag. Alakit mayat nga rod. Uri kasanaw. Mabalinan ti aglamay. Wino agi masayag. Nga madalat at social distancing. Uwan na tatang. Awang gayam. Imayak ta si kakumapay laang ti matao iji barangay hall. Ada ABC meeting may. Katamangan no awan manen ti agduty akagawad kastamutan ti barangay secretary. Uwan tatang. Agdigos ka nagrubuatak lang. Sige. Ibusik lang ti kapik kat mapanakon.
bata ko. Mapana ko ni barangay hall. Ay na. Apa nga yan, bumabait na ka suyab. Ano nga iti unag? Mapana ko no, iridip ka. Sure kayo, Chairman. Sumulat kayo, May. Wen, hindi nakman bugta-bugta kan tadi kan tuhut patiltilan. Ay susina. Ogsa kan alingo daytan ko naman. Jay launay mata pa nga alingo win ogsa. No awan sumurot, datay lat tangarudan kagawan. Ay, wala kagawad. Narigrigat mo't lang, ano tayo unay? Wunmet. Malaksid nga adu tayo nga agbibingay. Naariwawa pa ino adu tayo. Madugsak dagiti ano pun tayo. Gusto kayo, Tirman. Alaki, tagsagano kayo aruday. Mamarbangon tayo, tapno masapsapat tayo, makadanon iyay barangay Santa Maria. Bantay san nga barangay. Di mamut di sasawam si kapay tagaw awis. Dagasindak tulatan ken dumeng. Tangay malabsan nyo mo ti balay me. Ay, uwa, German. Ang isagana kong matiniti, itugot ko nung madamdama. Ay oras siya ka. Mangitugot tayo ti balon tayo para ti talungal dawain. Wayne, sana balita, nabili niyo mo ni kagawad ansing amang kita ti barangay. Wen, awan pare ko ti dayta. Kaya na. Apay, anyaman tinaknakan yawn. Nakalagip kayong manan amapan kundi anop, iti bantay. Ay ado ka no, ti maano pa ni Jay bakit? Alingo kas kadaog sa kunan ni kagawad padtok. Nga mada ka namot kinatatat lagi jay. No saan ka no akayat dagiti og sa ti agpaanop, agbaliw ti langada. Anya? Mamati ka mo titiday ta. Isumot ti istorya dagiti nakapkapan ni Jayan. No saan ka no agbalin abato, agbalin abilit wano baklat. Ado lamin mo tapat patyumot. Awan day taitan. Ay, sos di kag butang. Amang ano da kayo mo ti agbaliw ti langada? Ay na bakit? Di nakadiupayin na sumurot ka na kagawad padtok ken duming nga ganop ije bantay Santa Maria. Kasi tinakunak, di kay mabutang ayang amang ano da kayo ti maingkanto, kat saan kayo na makasubli dito nagbugsutan. Adaw lamin. Anya ko matikabutang mingay. Atap, dagiti nga ayo. Ken nairanta a para iti tao no makatiliw ka kadakwada. Taraon ti tao dagiti anabiyag. Ala, da kayo lat ti makaamo. In kayo nga rudan. Ti da naagaklaan. Ang mga no saan kayo na makasubli a si bibiyag. Uno nagbalin kayo na bato ijay. Ah! Ay na, Domeng. No siyak, mamati akit inestorya ni Nanang, maipapan ka dagiti ugsa ken atap nga ayop iji bantay si Santa Maria. Managam ka no dagijay, kasla engkantado. Istorya lang na ita, Rosa. Mamutbutang dalang, tapno awan na ganop ijay. Nga ta, Uy, ada ayamat kasta. Istorya lang iti libro. Kan may sursuro lang kanag iti ubing na ita. agan-anad kayo nga ken tatang, ha? Saan mo nga adaywan? Uwan ka di. Ayun na yan. Kas kamla ubing ang mabilbilihan. Natural Saan mi nga rod akayat ken nana nga dadakas ang mapasamak kada kayo? Uwinin. Apay, kaya't mingarod mo't ayang adadaga sa mapasama kada kami. Da kayo, kit di mo. Ken kuma, saan mo atuladan ni tatang? Saan ka no amamati kada kita? Ay, sorry ang uray sakrosa. Nakurang ti pamatik kada kita nga inkanto.
Naikarga kami na nakasapulam. Agraman ti uniforme ti hapon ako nam. Mayat ang arod. Karaman pa dito yan ti cellphone mo, kanto'y power bank mo, ako na mo itugot mo. Ay, wuy. Kasapulan data. Adang arot signal ti cellphone, hindi pa panan niyo abantay. Ay, uray bantay no asidag lakit di iti silside. Ada signal ah. Sa bagay, matkit di ah. Ala, dagitay makan iti lasod di talong aldaw. Da. Ay ada dilata dita. Manulaeng, yung kargak iti bakpak mo, tanadagsun kat nga road. O di paawit ko kada padtok ken dumeng. Anya, Total. Para mat kada kami atalo data. iso ah. Kun adamutin posporo kan lighter dita ngayon kargak, adapay kandela. Good. Talaga a Girl Scout ka bakit? Ay, Amom yan. latta dagiti pang emergency. Ay, matanda na, ganak tunggal mapandaaganop nanang. Sakit ije pa ibagbagada abantay nga daing kanto na. Natangken met ti ulo na kita katugangan, di ba yan? Isupay ah. Uray ni Duming. Saan amamati ka dagiti inkanto? Adda tayo kanon iti computer age kan millennium. Ngem narigat mo ti saan amamati kada kita. Nang runa no napanagnaganan nga adda. Isu nga rod. Hanggang ko na ni Duming. Kasta lang ti ibagbagada. Ta isuda lang ti makaanop ijay. Ala, ag nakamdan to nadadaka sa mapasama kadakwada. Naimbag lang ah. No makasublida a si bibiyag kan normal a tao. Anya? Ay, Kasanon no may sadanton nga ayop wano bangkay dan. sumangka utro mat nga mindya ama mapilosopo. Di kay lakit din nalapdan ngamin ni tatang. Asos, malapdam tukit din. Kas na di mo am mo di amam. No puraw kunana. Puraw talaga. Pulos a din to agbalin na nangisit. At datayo ni titing na ti Romney ta kabagiran ti naman gustay. Tagawad Dumeng. Di kay una agdildilaw dito. Apay met. Apay kumaamad eh, kagawad pa to. Amuyo mo tatatatlag dati abantay. Ay, Adaing kanto. iso aya. Ha? Ha! Naimbag nga oras yaw, bagbaraw. Ayos. Sino na itasugab ba? Kagawad padtok. Jesus. Siya nakasugab ba? Ken, awan lat pagimbagan kadagayaw. No siya awan. Ano siya, kat danumlaang. Muntoy nga rodan na mawawakaw na magaanan ti dawat-dawat ka. Ay, awan lat maited ko. Nga uray danom. Ay, di kayo una, Chairman. San yung am mo ni Ina si Gundina? Amam. Sino na ka ni? Kagawad pa to. Isuda ti forest guard dito kabakiran. Anya? Forest guard abakag? Anya ngay mo ti kay kaya na. Sumadun ka ba ang birod? Birod nga. Isubay, no babae, birad, kunada. Ngam tagay lalaki ka, birod. Ay, susapo. Aglalaok. Nagadulakid din aya. Tulan kan tulaki dinalaklakayan. Na. Alakit din, baraw, agwapo. Apaw. Itid mo, tabalon mo, at ano. Oo na, mabitlaan. Ay, domeng. Ah, Tawat balong ko dito, itid mo king kwana. Kumusta nga tandagiti agkatugangan, nanang? Un nga rod. Saan lang ta maikatidanag ko? Kasla ar-arap pagtidakas ang mapagtangda iting kanto abantay. Mas daawak no kasano nga inkantado dahi di abantay. Kaslanagan mo ti Santa tinagan na. Bantay si Manta Maria. Kumaan no bantay sa iro. Sigun ngamin itinangag ko nga istoryada kat restricted area day chay, nanang.
Kasla Forest Reserve. Saan mabalin ang singaan dagiti nabiyag ijay? Kasta aya. Masalsalak ni banday di akabakiran. Iso nga taa. No Forest Reserve, talaga may parit ti aganob. Agpukan iti kayo. Agala ka dagiti wildlife nga agpapan ka dagiti sabsamong ijay. Napanan ni Chairman, kagawad padtaw. Amok man. Awit na mo tay pana na nagpadaya dita. Dak masiputa na. Saan narumbang nga madayong agmaymaysa? Umda sa pakabasulak no dakas ti mapasamakin ko na. Tay talang Ang mga no napanitidan aw ang nakita tayo idigalman. Mabaling. Ha? Nay. Adda ka mag Apo Forest Guard a Girl Scout. Wow! Ngamen! Andanas kan nga ibilin kan ipalagip ko kada kayo. Anya ka ni Dayjay? Ibilin ko kada kayo. Mabalin nyo lang dati aganop. Ngam! Liklikan nyo nga ano pantay katayagan kan kalakayan nga ugsa. Kan! Bimalitok! Idut-dut na! Adda kas jay? Ada! Sige! Aganop kayo! Adda lang! Dagiti makita yun dita! Ngam! Ulit eh! Noan niya timbaga! Isot tungpalan niyo! Nagpukawan kagawad. Huwag nga raw. Ayan nga ni Chairman. Baga at ako matiin baga ti Forest Guard. Palikot ko nga ron. Sa dinukit di tinakadandanunan nan Dua nga ugsa ti adda iti danaw. Natural. Ti dakdakkel ti punteriaak. Binati kon ti ba iti panak. Punteriaak ti nagpautan ti matana. Bidang... Apo! Nabaliktad! Sus! Naggasat kan gustilo! Si kapay lang tinakapana iti ugsa! Ay, anyat makunayo dumeng, kagawad patok. Oh, agasin nyo rin ka. Marigatan tayo pa'y amang ngawit iti karne, di og saan na ano pak. Kasla madubulan nga orbon ti baka ti karakal na. Ngam ko, Chairman. Ay, awan, kapoy kayo kit di ah. Kuha talang. Di... Ay, partakan nyo kit itibag na. Nya ako. Magagaran ako namang isang pa, iti ginagbugsutan, iti naano pantayaw. Hehe. Itamang pa yan nagasat kayo anapan naganop lakay. Wang road. Amam siyak, tinakapana iti bulog kandakil nga ugsa. Kasla nagparti tayo iti urbon abaka. Isupay ah. Kuha. Ang naimbagtasan anagungot ti Forest Guard a Girl Scout, Chairman. Nagungot ko nam. Kasto na tatang. Nagparang na a forest guard. Kat adda balaag na kada kami kan kagawad padtaw. Anya day ka? Anya day di abalaag na dom. Unyag paiso, anya day jay. Kunana, aganub kami iti sabali. Wano, pinalubusan na kami. Basta saan lakit di ati lakay nga ugsa. Anya. Huwag, Chairman. Sinapol na kayo, ta ibagami ko ma. Naladaw, di masarakan na kayo. Tanapanayo mutin, ti kalakayan nga ugsa. Ah. Naimbag man ta nakaawid kayo, pay. Oo nga raw. So ah. Pat-patsin nyo mo day nga. Ah. Matusa ka, Gustin! Anya day jay?
Langad na itubong iti lapayog ko abusis ti forest guard Augustine. Abay, aguray ka. Anyat na pasama kan ka, Augustine. Ay, ala, tatang. At damat Sara yun akaslaog sa. Na! Paskam, Chairman. Ay, ado laming ibagbagaya ba itkit no? Ari ka pa man, ari ka pang natuktok mo. Dangag pa iso. Sarakon, saan? Dito sa Agustin! Ha? Sika, kikasukat tay lakay kan bulog nga ugsa! Wow! Di kay tumot ngamin mamatpati. Di nagsara kayo italakas laog sa... Uy, ni Tatang. Nagbalin kampay idi nga ugsa. Ugsa ang nagsara. Ditan gagayem tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Lito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Insurat ni Lubimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bumbo Radio Philippines.